Riri no thaka ni mo mahua ma maitho no gakimenya maitho ni mo dirisha ya ngoro. Giki nikio gitumi tabarira ya Kiigunyi kia Wonjoria kiumia giki yonete ni wega ikinya itura-ini ria Rungai mucii kwa muturi wa nyoni na waigwa ni nyoni ndina maitho maku ni makenga weru. Tukanyitwo geni ni wira wi moko, wira wa anake, athuri na atumia, na o mundu na hake maitho moko-ini na rufao rugatuika muicohio wa nyoni, muicohio uria wahakwo rangi ugatuika kindu githaka, na riri ni wa nyoni onawe ungienda gukorwo ikuhi nayo. Hatari maingi tukenda kumenya mucii na wira ni ciao, na ona ritwa ria kambuni tukerwo ni kuga Wendo. Mimi kwa majina naitwa Benjamin Mutunga Lundi, nafanya kazi ya carving, ile kuchonga, natumia miti aina ya jacaranda, aina ya ebony, na huwa ninachonga sanamu aina mbalimbali nikiwa na kampuni ambayo inaitwa Wendo Carvings. Hihi muthuri niki giatumire wigirire wira uyu kuona ati tiguo wari wira waku wa mbere? Nilianza na kuchonga mask, aina fulani za mask ambazo chanzo chake ni pande za West Africa. Nikachonga hizo na ikawa ya kwamba katika market ziko watu wakaanza kuzichonga sana. Alafu nikiendelea nilipotazama soko, watu vile wanavyouza vitu mbalimbali, wengine wanauza wanyama, wengine wanauza mask, wengine wanauza michongo mbalimbali. Nikaona ya kwamba kile kitu ambacho kimekosa katika soko sana ni aina za ndege. Na nikaja nikajua pia kuna watu wengi sana wanapenda ndege. Kwa hivyo nikaanza kutengeneza ndege na hiyo idea ikaingiana na nikashika hiyo na nikaona ya kwamba inaendelea vizuri. Ni miaka o igukira 10 thiini wa wira uyu, hihi rugendo rukoretwo rutari atia? Sasa hii niko na miaka kama 14 hivi nikifanya hii kazi, na nilipoanza ilikuwa chini sana, lakini sasa imeendelea ikikua polepole pamoja na changamoto mbalimbali na imeweza kukua. O Wonjoria ni ari mathina na mihingi iria tunganaga nayo wira-ini, haha ni mathina mariku wanahurana namo? Changamoto nyingi sana katika hii sanaa ya kuchonga, sana inakuwa ni material, ile miti ambayo tunachonga. Imefikia mahali ambapo unakuta ya kwamba kupata ile miti sio kama zamani vile misitu ilikuwa mingi. Misitu imeenda ikipungua, kwa hivyo changamoto ya kwanza ni hiyo miti. Changamoto ya pili pia watu, kwa sababu ya ile ukosefu wa kazi, watu wameingilia hii biashara sana. Unakuta ya kwamba kama hii sanaa ninayofanya, ukienda kwa masoko unapata kuna watu wengi wanayoifanya. Kwa hivyo hapa sasa ndio uweze kupigana na ile, sasa hapa una deal na quality. Lazima ufanye vitu ambavyo ni vya hali ya juu ili uweze kupigana na wale wengine. Ona nyoni igithakaratia no nginya hakorwo na muguri, na nigetha Wonjoria ukorwo gikinyanira. Aguri aku murutanaga ku na thuguri yanyu mukoragwo mukimitafania na njira iriku? Wanunuzi wangu sana kama vile nimetaja, niko Giraffe Center, mahali ambapo panaitwa Giraffe Center. Kwa hivyo pale ni mahali ambapo wageni huja kwa sababu ya kuja kuona zile twiga. Na sasa nikiwa pale huwa ninapata nafasi ya kuuzia watalii moja kwa moja. Na kwa hivyo sana hapo ndio kimekuwa kama kiunganishi changu na karibu ulimwengu mzima. Kutokea pale nimeweza kupata wateja hata wengine kutoka nchi za nje. Huwa ninachonga hizi vitu, nina pack, ninawatumia wakiwa nje. Nyoni ni cia mihiriga mingi na o muguri ni arikiria kikenagia ngoro yake. Hihi muturaga mithemba igana ya nyoni? Niko na aina mbalimbali za ndege, na kwa ufupi ni kwamba ndege yoyote wateja wangu wanapokuja na picha ama maoni yao, nitengenezee ndege fulani, hakuna ndege siwezi kutengeneza. Pale katika duka yangu ukiingia utapata kuna kanga, kuna flamingo, kuna ndege anaitwa heron, kuna ndege anaitwa crane, ndege ndogo hawa, kuna wale turako. Aina zote za ndege huwa ninatengeneza. O kambuni, o biashara na o mundu ni ari kiroto kia rucio rwake. Kiroto gia kambuni no kihana atia?
labda miaka 5, miaka 10 ijayo, nia yangu ni ya kwamba niweze kutengeneza ajira kwa vijana wengi katika ile workshop yangu. Niweze kuwa na vijana wengi, especially vijana hawa wadogo ambao wako na changamoto za maisha, wanaanzia maisha. Mimi hupenda kuchukua hao na kuwafundisha kazi. Kwa hivyo ndoto yangu ni kwamba nikiendelea, nikifika miaka 5, miaka 10, miaka 15, niwe ya kwamba nimeweza kuajiri watu kuanzia 100 kwenda juu. Maitho makwa mamurika matinona biacara ĩngĩ ũtabanagia kugati ĩno nĩyo wĩhokaga. Ni maũndũ marĩkũ yanagũteithia gũkinyanĩria? Katika maisha yangu kitu moja ambayo nimeweza kufanya, niko na watoto na hawa watoto wanasoma, na ninakuta ya kwamba sasa kuwasomesha wale, kuwalipia karo haikui changamoto kubwa sana kwangu. Inaniwezesha, nimeweza kununua shamba nikiwa pale, nimeweza kujenga nikiwa mahali pale na mambo kama hayo. Wagi wa mawĩra nĩ thĩna mũnene thĩinĩ wa bũrũri, aingĩ makĩingĩrĩra maũndũ moru kumana na thĩna ũyũ. Hihi njamba njĩthĩ ũngĩmatare atĩa nĩgetha metĩkĩre wĩra ta ũyũ wa kwĩyandĩka? Mawaidha yangu kwa watu ambao wanasema hakuna kazi, kazi ipo na kazi ipo kwa wingi. Kama mimi mawazo yale ambayo niko nayo, kwa saa hii ninatengeneza ndege, lakini sasa hizo ndege hizo unakuta ya kwamba zile designs ambazo ninaweza kuja nazo za ndege ni nyingi sana. Ninajikuta ya kwamba hata saa ingine siwezi kuzifanya zote kwa sababu ni nyingi. Kwa hivyo inakuja na mambo na mawazo yako namna gani. Gicokereria cia wĩra waku, ngakiuria nyoni ici wendagia na thogora ũhana atĩa nĩgetha ngĩmenye kana Mũkenya nĩekũgũra kana kuga icio no cia na nja. Malipo yangu, kwa sababu hizi vitu ninatengeneza mwenyewe, huwa ninaangalia niweze kila mtu aweze kufikia. Niko na wateja pale ambao wanatoka nje, wengine wa humu nchini. Wateja, kila mtu anaweza kununua kwa duka yangu products zangu ambazo ninatengeneza. Kwa hivyo utakuta ya kwamba kwa ndege moja, kama ndege wale wakubwa, nikikutengenezea, kuna ndege mkubwa anaweza kuwa 5,000, 4,000, lakini pia niko na wale ndege wadogo ambao mwingine unaweza kumuweka kwa gari, kumuninginiza kwa gari yako, huyu anaenda kwa shilingi 200. Kuna wale ambao ninaweka wakiwa pair, kama ni couple au couple, ninaweka hiyo rate inakuwa ni kama 200. Kwa hivyo unakuta hiyo ni 400. Nikiweka 4 kama family of 4 inakuwa 800. Kwa hivyo bei yangu ni ile ambayo mtu wa kawaida anaweza kununua. Nĩ kũrĩ arĩa mangĩenda handũ ha nyoni ũmecũhĩrie mothiũ mao, ona kana kĩndũ kĩngĩ ũngĩmera atĩa? Kuchonga, ninajua kuchonga aina za ndege, aina za wanyama, pia watu. Lakini ile kitu ambayo sijafikia ni ile kutengeneza uso ya mtu fulani, ya kwamba nichonge picha ya mtu fulani. Lakini kuna wale ambao wanafanya, na kwa sababu sanaa ni eneo kubwa, ni community kubwa. Ukija kama unahitaji jambo kama hilo, nitaweza kukuunganisha na wale ambao wanaweza kukuchorea picha ya mtu fulani, ndio akuchoree hiyo picha. Rĩu ngakĩenda ũtaaro waku wa mũico kũrĩ mũingĩ na ona mangĩenda gũkuona magũkore kũ? Kitu naweza kusema, wacha niseme ya kwamba watu wale wadogo, vijana ambao wanachipuka, wanaanzia maisha, kitu ya kwanza, ukiingia katika maisha usiingie kwa uoga. Ingia ukiwa na ile confidence, ingia ukijua ya kwamba unaweza. Ukianza jambo usianze kama unatetemeka. Fanya jambo lako ukiwa na ile uhakika ya kwamba utashinda. Mwĩroreri na mwendi wa ceceni ya Kameme TV makĩria Kiigunyi kia Wonjoria. Gwaku ũngĩkerwo nĩ gũcong'i, ndũkanauga atĩ tabarĩra ĩno ya Kiigunyi kia Wonjoria ndĩakwĩrire. Nyoni na riri wacio.
gĩcunjĩ kĩa 64 harĩ igana kĩa ahũthĩri a indo matuaga itua rĩa gemaine na kĩrĩa kiumanĩte na mĩtambo ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria. Tũgacokia ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gũtua Kameme TV mũthegi wa gũtũrithia wonjoria-inĩ waku hatarĩ nganja nĩ tũigane wega, na ningĩ tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrotwanĩte hamwe na ithuĩ na gũthiĩ na mbere gũthoma maũndũ ngũrani. Gũtige na thimo ngwĩre atĩrĩ mwĩrĩri ndegunaga. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Etha kaũndũ kangĩ ũngĩka nĩgetha ũtware mũndũ gĩkĩro-inĩ kĩngĩ. Etha mũndũ kũmenta, etha mũndũ kwandĩka wĩra, tondũ mũndũ ũcio nĩ kũmũteithia. O toro tangiga matumbĩ maku thĩinĩ wa kĩondo kĩmwe tondũ makume mothe rĩ, teithia mũndũ ũmwe. Gĩtũmi nĩ tondũ mwĩrĩri ndegunaga. Handũ ha producer wa program ĩno gwĩtwo James Muchai na arĩa othe matwa mũthenya ũmũthĩ ũtuĩke wa gũkinyanĩra gũkwĩra atĩrĩ thiĩ na wega, tigwo na wega, raria thayũ, itigire andũ makonana. Nĩ njĩtagwo Ngũgũ wa Karanja, mũmbũi wa mbarĩ ya marigũ, ũrorema gũkumia.